kaze bakamagubira ngo singapero kwa gusanga banaka ngo bicaye ngo gitaramo bari bafite niwe ngo warabyinnye ngo uhungabanya amateraniro ngo warujwe ngo abantu ngo bumva ndani uko ishari ko barashaka ngo rugiceceke kuri kwima na waza nyine wasanga bavuze washikuka mwidu ukamuyivuga yose ukamuyivuga bose yose abadayimoni bagacanganyika ngo baragukubita ku munwa nawe ukamawemera azilava ariko noneho ndatangara Bio! Gauri bakakuje mu ndangize bakakuje mu ndangize tuzokomeza aiwe ahadi za Mungu zinasimama imara ukiamini Utaziona. ahadi za Mungu zinasimama imara Ukiamini yoho utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, Si mwanadamu yoyo ili atute. mwanamke atazaa mtoto wake anyonyaye kifuani mwake. Mbingu na nchi vyote vitapita, neno la Mungu litadumu milele. Mbingu na nchi vyote vitapita, neno la Mungu litadumu milele. mwakamera tugatanga haleluya Samani haleluya. mwicare nsoze Yo. ngo bamare baraza babwira umwami ngo Daniel ntakwitayeho mwana niki ngo twasanze ahayo yuzuzwa kandi twaravuze ngo ari wo dusenga ngo twasanze ahayo yuzuzwa ahayo avuga imbaraga za Yamana yabo ya Israel Amen. ti umwami yaramukundaga ashaka kumurwanirira bati keraga wase urivuguruza ati nimugende mumuzana ngo ashikara amubwira ngo tugiye kuguta mu rwobo rw'intare ngo ariko Yamana yawe uzosoma icyo gice ugenda Yamana yawe yarazi Imana ya Daniel bazi Imana yacu genda Yamana yawe onda bizi kwigukiza Daniel nawe ngo yamagenda avuga ngo rimwe na rimwe Mani zisankaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo we Basabanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. witinya yewe mwana Imana yacu Imana Ntabwiterera. ibyago isabi babigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. babse ibyago iyo bigeze ku mukristo bizabigira gute baravuze ngo ibyago iyo bigeze ku mukristo bizabigira gute Bimutera gukomeza none urugendo. mufite ubwoba bwiki ngo baravuze noneho n'ingaruka nzobigisha ijambo baravuze ntuyabaza abakristo ngo baravuze baravuze n'intwaro ya shitani baravuze n'intwaro y'abadayimoni Daniel yamagenda ngo ashika asanga marayika w'Imana yaje kurarana nawe kuko Daniel yari umugabo w'Imana ijambo ry'Imana ribafasha amen reka nsengera ijambo ngira dusubize gahunda Dukubita kantu Gatoya. ngaho k'iminota nk'itatu subiza uriya mugabo ibintu byasigaraye kama twaamini Yesu, kama atufiche zambiwe, kama moyoni mweupe tutafika tukaribu ya kufika na kuona mutu ulewe. Mungu atatupa raha na kutustarehesha daima we. Mungu atatupa raha na kutustarehesha daima we. Koko tuzahurirayo tubonane na bera kumwe
hanyuma abayumbe nabo barasaba ngo tubane. Ubutumire bwabo bwari bwangoye kubwakira kubera ko nabonaga iminsi ari miremire n'ibindi naje nari mfite bimfasha, ariko kofi numva yaremereye ndaruha ndamwemerera nyine. Turabashimiye mwese abafatikanije kugira ngo mutugeze hano. Imana ibahereze umugisha. Turashimira mwungeri w'itorero rya EPGR adutumira nyine kuri abacumbikiye. Hari ibyo namusabye mpaye ngira ngo byenda bizamugora, ariko arabohoka arabikora. Ni kurya niko mbayeho wewe kandi bwo bwa mbere tuvuganye. Sinogenda ntavuganye n'umushumba w'itorero, tibibaho sinonabikora. Abo twavuganye narababwiye ngo ntarumva impamagazi y'umushumba simpaguruka. Wagize neza kuba warabihagazemo kugira ngo tubashe kugera hano. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Ngaho umuntu uzi gusoma cyane nasome. Niyo nkuru ni wamuheze Bibiliya. Nadusomere urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 4 umurongo wa 6 ageze ku 8. Kubwo kucungura umwanya undarebe byakozwe n'intumwa ibice 20 n'umurongo wa 2. Wa mbere asomye urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 4 ibice 4 umurongo wa 6 ageze ku 8. Kuko njeho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Amen. Igihe cyo kugenda kwanje gisohoye. Igihe cyo kugenda kwanje gisohoye. Narwanye intambara nziza. Narangije urugendo. Narinze ibyo kwizera. Yego. Ibisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka. Komeza. Iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara nsijeje nyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 24. Ari nihenze. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 24. Usome. Yego. Ariko sinita ku bugingo bwanje ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri nje. Yego. Kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanje n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Simba tusomye henshi ariko turayahuza. Soma 21 nyine byakozwe n'intumwa umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. 21:13 soma. Ariko Paulo aratubaza ati, niki gitumye murira mukamena umutima? Yego. Uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa, Ndiyo. niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'umwami Yesu. Amen. Mu mwanya zenda utari muremure cyane tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turi hano n'ejo turi mu materaniro kuzogeza ku wa 5. Tuzaganira uko Imana izaduha apana twebwe uko tuziha, kandi icyo Imana izadutegeka kuvuga nicyo tuzovuga. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana Mwuka yaduhaye ngo tuganire namwe. Baduhamagara teme irahari y'igiterane, ariko sinzi uko mpaye numva umutima uhaye mbwira
aba yumbe nabo baduhamagaye batubwiye ko ari ibitaramo bibiri. Ndicara ndasoma ndategura, turahaguruka uyu munsi ngo tugere mu nzira hafi. Twari mu modoka, abantu twari kumwe bararirimba dukorasi, ndanezerwa. Ngo nezerwe numva Imana iganirije umutima wanje, ihindura teme ntari nazanye. Numva umwuka ntumye ngo mbabwire mugani wa undi. Hari umusore umwe muri ayo mayinga yavuba twari ko dusenga ahantu, ngo amara arafatwa arambwira ngo arereswe. Ngavuga data, noneho akavuga kuri ruga yarangiza akambwira ngo baramubwiye. Ndaruanda ndavuga ati abo bahe bakubwira ni bande? Akama avuga kuri ruga yarangiza akambwira ngo umva ngo barambwiye. Akambwira guko babandi bahe bamubwiye. Noneho ndaruanda uyu ni Imana cyangwa n'ayandi majwi ayumva, ariko ibintu yazavuga ibizima kabisa. Gusa kazase twandukunda haye yuzuzwa yarangiza akambwira ati pastor barambwiye. Nuko gatureke kubajamo. Nono naje wa mugani numva barantu ngo tuganire ijambo rivuga ngo intambara y'abakirisitu irwanya kwizera. Ngo ndangize iryo jambo numva riragutse, sinabona uburyo bwo gutegura mpaye ngenda. Naho nari nduhukeho gato, rero sinarusha nduhuka dushisa amasaha agiye, ariko numva umwuka kaza nshaka ko kuryibuza kubera ko sinarwicariye nditegura, ariko numva umwuka karakomeza kurizana. Tugiye kuganira iryo jambo rero, intambara y'abakirisitu irwanya kwizera. Abakirisitu tugiye kuganira nabo ni abakirisitu bakuze batakiba mu marangamutima. Hari abakirisitu babayeho mu marangamutima, akaririmba marangamutima, agasenga ari amarangamutima, akavuga ubutumwa ari amarangamutima, ibigumbagumba bikazamuka. Ariko tugiye kuganira n'abakirisitu bakuze, nitumara tuganira intambara z'umukirisitu. Zintambara z'umukirisitu ziri mu bice byinshi. Turaganira intambara barwana nazo, tuganira ibibanza, tuzoganira none ritwo biganira, tuzoganira ibibanza barwaniramo. Niturangiza tuzoganira intwaro baza barwanisha. Iyi minsi dufite tuzoba duhaye tubisoza. Dufite abakristo b'abatesi, sinzamenye ikiza kibatetesha. Reka batete, ubukristo bafite ntibabuririye inkuna, nico gituma babufashe babuteteramo. Ni nka kurya k'umwana wavutse mwabo bahaze, mwabo batunze, utaragiye yambaye isereri, utarambaye ipataro imwe n'ishati imwe, utarariwe n'inzara. Azabaza ngo ese inzara ibaho? Atese kwambara ubusa bibaho? Kuko yavukiye mu bintu. Uwo kumubwira ayo mateka, hari uwo wobaza n'ibindi byinshi akakubwira ati sivyo bibaho, kubera ko ntiyabibayemo ntabizi. Abakristo benshi ubukristo bwabo ntibabuririye inkuna ngo barangize barateta, ariko wabuririye inkuna ntabugiramo kujenjeka, ntanabugiramo ubutesi. Umugabo n'umugore babayeho mu bukene bwaca bagakira, tibaza batetera muri bya bintu nubwo byobi byamirenge, tibaza babiteteramo kuko baba baza aho bavuye, baza babifata neza kandi bakamenya ko byobatoroka bikagenda, ariko wabivukiyemo taza amenya ko byoshira.
zanumva ngo wari umwana umwe wigeze gusohokana amata ngo aja kuyakyarisha umupanga kubera ko yavutse asanga mwase inka namagana akabona amata n'ingamazi ngo umunsi umwe yamayasuka mu gikomba asohokana umupanga ngo agiye kuyatyarisha barafata ati byo nibiki tizateye kenshi zase zirashira kubera ko yaragiye kuzikiniramo. Nicyo gituma abakristo benshi bakiniye mu bukirisitu kubera ko ntibabuririye inguma. Amen. Oh, hallelujah, Yesu. Umukristo agira abanzi benshi. Hari impamvu abakristo bafite urugamba. Nuko bazanye ubundi bwami babuzana mu kibanza butakagombye gukoreramo. No ngo bamare kubuzana habaho urugamba rw'abanyiri bibanza. Kuko bazanye ubwami bw'Imana babwimika mu bibanza bitari ubwabo. Umwanzi wa mbere umukristo agira abanzi benshi ndavugamo bake. Umwanzi wa mbere umukristo agira ni umubiri we. Uyu twambika tugapendeza tugasiga tukawuha ibyayi ukabyibuha abagabo bagakikirinda. Ariko ibyo ko barabikorera mu kibanza cy'umwanzi. Amen. Ele penafos. Umwanzi wa kabiri ni iyisi iyi dutuye. Umwanzi wa gatatu ni Satani. Hariho nabandi abo nibo nakeneye ko tuganira muri uyu mugoroba. Ikibanza kandi umwanzi ukomeye ni wewe. Numara gutsinda wewe ibindi bibanza biroroshe kubigaruza. Ariko ikibanza cyambere kigoye gufata ni wewe. Muririmbyi yaranejeje aravuga ngo kativita kali tuwe narodani. Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu. Tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na waamini. Narimbabwiye ngo ikibanza cyambere kigoye gufata ni wewe. Nubona urwanije wewe ukamutsinda ibindi bibanza tuja kuganira duhaye turwanira mu biroroshe. Kuko ikibanza ngome abaswahili bo barambwiye ngo ngome ibirindiro bikomeye gusenya ni wewe. Wewe utarabanza ngo wisenye wifate nta kindi kibanza wobohoza ni ikinyoma muri mukubera. Kandi kuririmbira mu bicu ntibirasobanura ko wewe witsinze. Gusenga ugakora amafungo menshi na bado ntibirasobanura ko wewe kera icyo kibanza wagifashe. Hallelujah, hallelujah. Ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yako arakomeye kurusha amabuye. Rekara munemerere tuganire n'Imana uyu mugoroba dukuyemwe amarangamutima. Kuvuga Bibiliya ugatondekanya amagambo y'ubwenge ukayivuga mu Cyongereza no mu Gifaransa
tibirasobanura ko ikibanza wewe wa kera wagitsinze yagira tibakaza bababira nikinyoma siku nikumuka yambwiye ngo nikinyoma gucukumbura Bibiliya kayivuga mu Giswahili kayivuga mu rurimi mbaye mvuga byarima kazana amaterme y'igifaransa n'icyongereza tibirasobanura ko wewe icyo kibanza gifashwa. Mana nifasha nzoja kubabwira ikibanza gifashwe ingene kiza kimera. Ikibanza wakuyemo aduyi. Kidasana kurya uri mu gusa. Hallelujah! Pino sobi. Kele. Landoza. Bwana sifiwe. Amen. Mva ikibanza wewe abanzi bakibamo. Mwanzi wa mbere n'ivyifuzo. Wewe ukigenda na kamere y'ivyifuzo. Utaratsinda wewe w'ivyifuzo. Haye wewe. None ni wewe wifatiye abantu. Wewe wa kamere yifuza. Dawidi muzosoma amateka ya Dawidi muri Samueli wa mbere. Yarwanye intambara nishi, yarwanye n'intare, yarwanye n'idubu, inyamaswa z'inkazi arazitsinda. Arwana na Sauli aramutsinda. Yarwanye n'intambara z'abafilisitiya arazitsinda. Ariko intambara yaje kumutsinda niwe. Iwe. Komuranuva. Kuko yaratarifata. Niwe waje kwitsinda. Atsinda intare. Izirunduma gutya yorunduma titwo tawoso izi modokari musiga mustante mwobona umwanya wo kuzurira. Idubu ni nyamaswa y'inkazi. Sauli yamuremyeho ibitero 8 ngo akahatarisha maisha yake inchuro 3 ahaje kumufata. Daudi Imana ikamponyora kuko ari umugambi w'Imana. Araruha Sauli afatishe Daudi. Arwana na Absalomu umuhungu we. Izo ntambara zose arazitsinda ariko urugamba rwaje kumutsinda ni urugamba rw'ivyifuzo rwamuvutsemo. Samueli wa mbere bice 11 ukomeje uwo murongo ngo azuke mu gitondo ingabo zagiye ku rugamba yararyamye mu nzu ya etage ngo yagenda ngo arangiza Batisheba mukawuri yakaroga hasi ngo yari umugore w'ikibengukire ngo mwitegereze gutya abadayimoni bama bazamuka. Hallelujah! Uri mukuririmba warishe ibyifuzo muri wewe. Yama mutuma ingabo ze ngo nimumuzane. Ngo amare gushikara apfa. Akora icyaha. Abaratsinzwe. Atsinzwe nawe. Idubu zaratsinzwe, intare zaratsinzwe, abafilisitiya baratsinzwe, ariko kuko yaratarafata ikibanza cyo muri we abari cyagwamo. Bazimana icyo. Haleluya. Akwa muri we. Wari wifata, waritsinze. Warirwanije wumva warahindutse. Icyaha kirabarimbuye. Icyaha kimaza abantu. Icyaha kirabarimbuye. Ubona umupapa mwiza wambaye kositime yiwe nziza usanga yayambariye kuca. Icyaha kimaza abantu. Icyaha kirabarimbuye. Bazimana icyo. Samandi haleluya. Ikibanza cyawe utarakirwaniramo ngo ukuremo aduyi w'ibyifuzo uracakigwamo. Amen. Inawe yangotela. Tine neo adiweze. Lalo basalo. Zalola ngosangia kati.
kibanza kirimo umwanzi ukomeye, umwanzi witwa ibyifuzo. Tekereza gutsinda idubu ugatsinda intare, basawuri bakagwa, abafilisitiya inshuro nishi baragwa, ariko urugamba rw'ibyifuzo yari yarimitse muri we. Icyo kibanza kuko yari atarakibohoza, abika umwanzi amusuzuguye ngo buca kigwa. Natani araza aramubwira ngo nje kuguhembura. Amubwiye icyaha cye. Dawidi aravuga ngo uwo munsi Dawidi yihanye ibyaha bibiri bikomeye, ngo yihanye icyaha cy'ubusambanyi, ngo arangiza yihanye icyaha cy'inyama y'umuntu yishe Uriya. Aravuga ngo Mana umbabarire, ngo mpanaguse Ezobu, ngo subire kandi imbere mbese Imana icyubahiro. Hala hali hasila randre de ferie. Hamuna hina hasta berite. Ferie inne oste. Jamberendere de sanse. Tramperite de gare. Samuna inna astebe. Umwanzi wa mbere ucumbikiye ni kamere y'ibyifuzo. Icyo kibanza nimba utarakibohoza, reka kwifatira abantu. Reka kwifatira abantu ejo batazosanga wabaye marehemu warashwe. Reka kwifatira abantu nguzi byinshi. Mwanzi wa kabiri n'ubwibone budutera icyubahiro. Icyubahiro. Turuzi umuntu ari mu kuririmba, Imana yamupasiriza kuririmba, akamazamuka akamabyimba, akazagenda yibungenga nkakurya ufite amagi y'inkoko mu kwaha. Yamenya kuvuga iyi Bibiliya yayitondekanyije burya amagambo n'ayandi, akazayama yumva abiriya iyo hayabona ubutumire ko buracicikana, akazayama avuga ngo ngezweho ntugezweho, tutaramenya ko witsinze. Ni ikinyoma. Yabari umusenzi yarara mu mahombi kangahe, ngo none ngo yakoze amayitaje, ngo yashamburiye. Tibiravuga ko ikibanza wewe wifashe. Ubwibone Nubelaka. icyubahiro Treje de va. yabango yabaherevera cyangwa ngo yabaende, ukamusanga yarabyimbye mukwamekana nakenarari abose. Naraje nzobabwira abafarisayo sindabagera ukuntu bageze amabaza ngo babite barabi n'ibindi, n'igikoma ngo maniki tabashwa akama yikokinga ukuntu gendaga umwijiremo umurebe. Amatorero yashize ngo ndibabasengeye kuba ba pasiteri. Tote passe. Yo, haleluya! Tala. Havina hasila randre. Ferie mate foye de gare. Bima otelande bara. Ako dataranganirije bacu. Aha. Sindumva umwuka wo kuririmba nturaza ko numva gusa ubuhanuzi bwamanutse. Daniel 4 murongo wa 25 ngo Nebukadinezari umwami w'ikitabashwa wari wubatse Babeli. Babeli yari gitangaza mu bitangaza birindwi byari bigize isi ya kera. Imana yari yaramutisha amaboko asenya ibihugu byinshi. Niyo dora yari igezweho, seniki dora. Ubwami bwari bugezweho. No Babeli yari pima ibirometero 360 kuko yari okade ibirometero 90. Yarangiza hari ikagira imiryango 100 iyinjiramo ku nkike. Buri muryango wageza wirirwa nk'umusirikare. Hejuru ikagira utuzu 250 nkike zayo hejuru. Zabagamo zageza zirirwamo abasirikare 250 burakazu aburinzi burangiza kure. No kuvuga ko abarinzi ba Babeli bari 350 ku munsi. Yari gira ikiraro cyo gukunja Babeli yo hakurya niyo hakuno kuko hagati hacaguruzi Ufurate. Nijoro ngo bakagicarira soro bakagikunja ngo bakarekura intare nizo zari zarabitojwe nizo zakoraga uburinzi bwa Babeli. Nta wageze ucabuka nyuma y'amasaha agena. Zaramutora.
ngo yapima hejuru epesere y'igipango yapimaga metero 25 hacaga imodokari zitandatu sambamba zishoreranye nta kubisikanya. Urukuta rwayo yari metero 100 kuja hejuru, umusingi wayo yari metero 10 y'igikuta. Ngo yari itangaje, yari pendeje birenzwe, imihanda yayo zari inzahabu gusa ziyagirijwe, ngo kumanywa izuba ryava inzayabu zikayaga, nijoro y'umwijima wabaye ndetse niho zazikayangana birenze. Ngo bicaravuga ngo muri iyi si ngo nije ukomeye. Arayurira ngo ayicara hejuru, ngo arangiza aravuga ngo ngiyi Babeli yaje niyubakiye guhesha ubwami bwanje icubahiro. Nebukadinezari we Imana iravuga ngo noneho ndatangana, wibagiwe ibyo nagukoreye, none ugiye kwikubita ku mutima muzu tukavuge ngo ndakomeye da. Niba guheze mikrofone gukundari tukikubite ku mutima tukavuga uti ndakomeye. wicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana izakuzamura, ukikubite ku mutima kavuga uti ndakomeye. wicishe bugufi izakuzamura, wicishe bugufi Pasilao izakuzamura. Kami Nebukadineza Dineza yazengurutse umurwa we, aravuga ati Babuloni yaje niyubakiye, maze Imana irarakara. Aho tsinda Isiraheli, maze Imana irarakara. Rekera. Desimani chumeno. Samani hallelujah. Masila ngezao. Etimare de trafiquer. Kengelo. Aho. Ngwiri kanisa ngo sinjeho waryubatse. Aho. Aho Kristo yari bambiwe. Ninde murevera wari. Ayiwe ngo sirgi wacu. Wewe nani? Matilo. Reka mbabwire Kristo Musa bambwi Gorigota. Ayiwe we. Pasakiraje we. Mana ishimwe cyane. Mugashamba k'Getsemani yarari hudumiye. Seze daticumero. Tambi sosila. Ngo yari mu bisebyo kubyara itorero. Yumva huduma arimo ngo ndiyo hudumiye ari kumwe n'abigishwa ngo arabasiga. Atambukana na Petero na Yohana na Yakobo. Ngo bagere ku munwa w'agashamba k'Getsemani, arapfukama arasenga, ngo asenge yumva ndi bahaye bajana ngo karashaka kuzara itorero, ngo arabasigara atambuka afukama mu biti hagati, bigira umubare sinshatse kubabwira. Ngo arangize arasenga, ngo asenge yerekwa ngo igikomba giye gucamo kugira ngo asingire itorero, akirangizamo bakora, ngo akirangizamo ikamba ry'amahwa, ngo akirangizamo umusaraba, umubiri urihinda. Wahindura isengesho aravuga ngo Mana we iki gikombe cy'icondengana, Imana imwoherereza imbaraga ziramanuka. Ahindura isengesho aravuga ngo Mana ndiwe kuko shaka, ngo ahubwo be kuko shaka wowe nyine. Dore Imana icyo tibibe kuko ngaho ngo umugabo worwanira itorero, nawe we ngo wararyanditse ngo ukora ngo biki nabiki, uradepoza ngo itorero rihabwa ubuzima gatozi, wamarukaza wamugagira ngo uri igitangaza. Nta gitangaza gihari cyabyaye itorero Kristo yari ramuswe ari Gorigota. Amen. Abaririmbyi ukamuzanga ngo ndi kitabashwa, ngo turakarega si wowe mvuze da, utajoga da wakomwega nuko kera warivuze ngo ndi mukurihirwa indege, ngo ngurira ku migabane y'isi, ngo nkaja kuririmba. No basigara baguhamagara hahandi uhayibona haciriritse, watekereza wewe uwuriwe, ukaza wamawe ukaza tukikubite ku mutima tukavuge ngo urakomeye. Umusenzi basigaye bamuhamagara, yatekereza bamuhamagaye, yatekereza n'ubushobozi bafite, iyo akama bazingazinga ukuntu timukikubite ku mutima ngo muvuge ngo murakomeye, ahubwo mwicishe musi y'ukuboko kw'Imana. Imana nibwo izabazamura. Aho. Imana icubahiro. Take over.
Masiro. Benshi baravuga ati ndangije amashure kandi nibikomeye namenye byinshi. Benshi baravuga ati ndangije amashure kandi nibikomeye namenye byinshi. Ngomba gusengerwa ngahabwa umurimo. Ese uriya we Isayahe. Ngomba gusengerwa ngahabwa umurimo. Ese uriya we Where's the man icyubahiro samani Hallelujah. ngomba gusengerwa Mretilas. aziva ngo bampe umurimo waraye nakahe karago nibihe bisa wagendanye zo kuzara itorero wapfukamye he nizihe mbaraga sazakuriye kubw'itorero niyihe nzara yakuriye ayiwe mara ngo nanjye ngo nimutansengera ndaricamo nabo bavumva iyo mvugo bakama bahinda umushitsi ngo ngwino kubwo kwikingira intambara ngo ngwino tugusenge gusa ngo yicare hariya nuzica bari ngo bari mu kwirukira ngo nutunguto aruta gaciyuko ngo gusaga ngo protocol akazane muri kagatunga azunguruka apfundure bahaye bamureba namaraza avuga ngo ndakomeye tukomeye nukuri kose umwuka yambwiye ngo mbabwire ngo ndukomeye icyubahiro negitoya Nebukadinezari ngo maze Imana imukora ahantu yamagenda iramubika ariko data aza kubika gutyo ukibagira n'uwari baye bakubona iramubika kandi kiza kintangaza ngo guverinoma irakomeza imyaka 7 kurasa ngo ubutegetsi bwari bwahagaze bwama bukomeza mu kuri kwami ahisha ahantu umunsi umwe Imana irasubira igarura ubwenge bwe Aho. baravuga ngo ndagushimiye Mana aza guhisha gutya yo guhisha ikaguhisha muri iki gisagara uwaye udandaza uwaye urya ukanywa bakakubona ariko Imana ikakunyerega saho kikaguhisha ukamusa naho uri marehemu kandi uhari izi guhisha. Haleluya. Mbabazi wayo zibamanura baririmbye bibitakbashwa babigize umwuga bakazamuka ariko batabitaramiye ikamuhishijwe n'irgarindi agatuti nikakandi yazaririmba ntibumve sibaza kwitandeta se buryo wazuturirimbira sinakaririmba turirimbiye muri Karume se ni wawundi muri Merisi se ni Merisi yarandirimbye n'ubu ntacumva mu matwi yandirimbo Kofi yazaririmba gutayo wamuze Merisi Begurukundo nuko da Begurukundo ruhumuriza umutima numva mukunze kumanywa ndaruririmba nijoro amarira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima. Ikibaza rero nimba utarafata ikibanza cy'ubwibone ngo utsinde umwanzi w'ubwibone urimo kwa mukuzamura kazaba mpamva ngo azayama kubwira ngo zamuka bakubone nawe ukamuvuga ngo uyu munsi ngo ndazamuka nyine bambone aya irya ni shitano hakwe wikongorera zamuka bakubone mada we uzohera inyuma ukavuga ngo ndazamuka nyine bambone wowe uzohera inyuma wa musore we bangu tigisa nawe uzamuke bakubone ndazamuka uyu munsi mfata gatuti nimwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana turwanye uyu waduyi Hallelujah. w'icyubahiro uzozamuka Imana yarabikubwiye. Amen. Atukuzwe Yesu. Timuri ziriya kamera nari nyanga ukwanje kose
kama shaka ngwinija kubwiriza abayizingi ngo buki Imana irambwira ko ndakirandutse. Imana irambwira ngo naguhaye kamera ndayikwemereye. Rero uwo munsi yaramwe ngo ndayikwemereye, nzi kuyanga, ndayikwemereye kugira ngo ubutumwa uhaye uvuga ngo bugende bukiza amahanga. Aba aricyo gituma nikunda, nari inyanga sinagaza shaka nuko bayintunga, ariko data arayinemere. Twicishe bugufi, nimuzoza mumara kuririmba amateraniro agafatwa, ugenda ugira ahantu uzoza ushika wigaragure uvuge ngo Mana icyubahiro ndakikugaruriye data. Ubwo wangiriye imbabazi ukancamo nkaririmba gutya amateraniro agafashwa, washaka wa munsi ukarara utariye, ukarara gusufukamye uhayurira. Ako twoheze Imana icyubahiro ba. Haleluya! Ni gospel. Numara kubwiriza nava mu ivuga butumwa, Imana yantijijura abantu bakanezerwa. Kaja ahantu nkigaragura, mwene data warabise nawe warabise, nkigaragura nkabwira Imana ngo data ushimwe kuko wanciye mu kabo umuyoboro, si byanje wanciye mu kabo umuyoboro, amateraniro arafashwa. Wasenga wabona amateraniro arafashwa, Imana igikungiriye ikirere ukoza amahitari, watanya buna nduryo we ukigaragura ukivuruvunza ugashima Imana ukavuga ngo ndagushimiye ko wangize tiyo yo kugira ngo abakristo babashe gufashwa. Ariko apana kwikubita ku mutima uvuge ngo Imana yampaye impano, so babe bampamagarira ngo ni bande. Ngo arayizunguruka ngo arangiza Imana iramurikisa burya imyaka 7. Ubwami ko burakora, ibikorwa byose bya guverinoma ko birakora. Nebukadinezari arahishe burya wo kwamuhishwa, gahunda z'amateraniro zigakomeza. Kandi wagasugiraga ngo utoboneka ngo hari icopfa, icyo nicyo kibazo. Ukamugiraga ngo nutaboneka, nimba ari umurinzi akamabona intaboneka, mwese kubararirimba banezerwe, bazonezerwe. Nukuri ku Imana bazabana data gira umutsimbura azayambabyuka gutya akamaririmba gutya amateraniro agafashwa. Ngo nindahudumiya mwese uko hari abandi bayume bazahudumiya ngo amateraniro agafashwa. Iyi migeri yose yuzuye Yesu, gusa yaragutiriye ntiyabikugabiye, yaragutiriye. Niwigira nabi afite intizo nishe azatira abandi, cyangwa ngo urigikomerezwa ngo uzuvuga ubutumwa wamusa naho ari ubwo mwanyu bwabanye nakasubwiwa nubwifatamo nabi data zorishogora ijambo buri afite abagabo n'abagore ahayatyaza. Twese datubera haleluya. Nushika mu materaniro bama baguhararuka, wamuva kuri pose kubera ko wahagaze kuri babe uravuga ngo urakomeye. Data yama kuri gisagurike bakubure kandi bahaye bakubure. Nari mbabwiye umwanzi wa kabiri dufite n'ubwibone, reka kwikubita ku mutima. Icyo ni turacyari muri cya kibanza cyitwa wewe. Umwanzi wawe kurwaniramo ni kamere y'ubwibone, turamutsinda. Ariko ni wewe bamye. Mwanzi wa gatatu uhaye urwanira muri cya kibanza cyitwa wewe ni ishari. Ngume mundebera amasaha. Ni ishari. Ishari. Ariko ishari ni ribi. Ishari nta muntu uzunyurwa n'abana be akareba abana b'abandi kandi yarangiza ntabifurize neza. Umuntu ntarebe umugabo we ngo ashimu, akareba umugabo w'abandi kandi ntamwifurize neza. Mugabo ntarebe umugore we ngo yumve yanyuzwe n'uwo, akareba umugore w'abandi kandi ntamwifurize neza. Ishari niryo rizarivuka mu burozi, tangira agakora bibi. Siryo jambo ko ndiribi muzorikure mwaho ngaho. Ariko ishari ni ribi. Ishari ni ikibanza cyo kutanyurwa nuko Imana yakugize, ukareba iby'abandi warangiza ukabigirira ishari. Umukozi w'ishari azareba itorero ry'abandi akarigirira ishari,
akaba yumva yobona imbaraga zo kuri senya yorisi ubwo kwira yari kubisa umupanga gutya akaba margitse ishari yabona abaririmbyi bo muri rwa rusengero bararirimbye ngo ariko ndabanga ngo bazabagira ngo nibo babizi se babona umusenza arasenza afashe yifatiye ikirere aranezerewe ishari rikama rivuka mu bagabo n'abagore n'abandi ariko naganyana ngo zagira ngo niwe musenzi se wenyine nangaha yahaya natamba kuzana amanuva sisigene bayi ishari aya yewe tsinda wewe wishari niko twaje kukubwira niko badutumye ngo tukubwire babona uvuza ubutumwa bwiza Imana yaguciyemo materanira arafashe ngo ariko nsigaye nangana gusa uko muratumira naka ngo azoze kugira bute wazatukana ishari ryo ni ishari gusa ni mureke ishari ko turaje mu ijuru mureke amacubwa n'amatiku n'amanja gatwa ko tubagenda mu ijuru abakristo bahaye baje mu ijuru tibagira ishari ico kibanza baza bagihagarara bakakirwaniramo kugira ngo bimuru waduye ugihagazemo wateye ishari nyanaka yagize amafaranga ko none ngo asigaye ngo bamenye se Imana yari yampashirije tegereza uwawe mugisha reka kugira ishari ry'amafaranga y'abantu ari kwishari kativita kaliwe tuwe na hodari Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na waamini. Kansozereze kuri iryo jambo saziragiye twohereza Imana icyubahiro samani haleluya Daniel 6 gakomerezaho ngumwami agirira Daniel neza ngo ashaka kugabanyamwo igihugu intara 127 ngo nagarangiza ngo azihereze abatware batatu ariko ngo arangiza atonesha Daniel kandi Daniel ntakindi cyari cyarasumye tona ni gitaramo ihuduma ariko ihuduma ni sisa uko mtamona gusa watinzeta kandi ngira ngo usubanguka Bima asilao utizarima na yawe samera kane ukatine sari tizarima na yawe samera kane ukatine sari masaha baye make ako ndagira ngo cyo turi kumwe tuzama dukomereza long give us Verasi bari chumero samani haleluya no taramimani kagupasiriza igitaramo ishari ry'amarivuka no ririmba Imana ikagupasiriza igitaramo cy'indirimbo ishari ry'amarivuka da no ga Imana ikagugatarama Imana ikagwijambo ishari ry'amarivuka Daniel ngumwami aramukunda ngo barya abandi bikoma ngoma byose by'Ibabeli barabanga ariko turatanga Daniel w'umunyagano yari n'umunyaganuka uko niwe bahaye iki gihugu ngo agitegeke ngo barangiza barabanga ngo dushakisha impamvu yo kwicisha Daniel nubu impamvu ziri mu gushakwa ku bagabo bataramiye Imana haleluya impamvu ko zirashakishwa mu gitondo ku manywa n'imugoroba impamvu batese tumugire gute ngo bakubite mu mategeko y'Imana ye
ngo basanga yarataramye mu rwego Imana yamwiratanye iravuga ngo igihugu cyo bamwe abagabo ngo batatu Ezekiel 14:14 ngo harimo yo nano na Daniel ngo mu bagabo sino bazizi ibyaha by'abandi ngo no batora nkabakura abagabo bataramye Imana iraruhibazanira bakurura iravuga ngo no bimura nkababungisha ngo namara igihugu nkagikongeza abo nibo bagabo mwamuna kurwana nabo Imana icubero Hallelujah baba Ciao la beraro alimele ferida Sintarehara Girishubugingo ngo barangiza baravuga ngo azakiranuka cyane ahandi tumubone ariko dukiniye umukino kubera ko kiranuka kwe tugende tubwire umwami ngo tugiye kugusenga umuntu utazogusenga azotabwe mu rwobo rw'intare baravuga ngo Danieli ni nasenga umwami tumutandukanije na cya gitaramo kandi niyanga gakomeza gatara umwami aramwanga atabonye urumwica aravuga ati turamutoye baragenda babwira umwami ngo tugiye kugusenga mwami ati Dariyo we wabyemeye ati ngaya amaboko ndayamanitse muza mwese mupfukame mu nsenge atandika gusinya itegeko ry'abamedi n'abaperesi ntiryageze rivuguruzwa azanye inzandiko zaranditse barasinya biri yarambwiye ngo Danieli yumvise yuko inzandiko zashizweho umukono sore naratangaye hari amasengesho azasinyura amasinya y'abadayimoni inyanukuru kw'Imana niyo twataramye gutya tukamba duhindura amasinya y'abadayimoni bakarara bagusinyiye ngwejo bwaceje bakabona uratambutse wewe songa mbele tu, fata neno la Mungu ulilosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Songa mbele, wewe songa mbele tu, fata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu. Songa mbele, wewe songa mbele tu, fata neno la Mungu alilosema kwako. Reka mbabwire, haijalishi aliyosema. Abakristo bahunze urugamba ngo baravuze wamugenda wama wikunja kakurya kwa se cya gisimba kiza kigendana inzunike yari ku mugongo agapfunya wakubitari akumutwe kakamagaruka kakije niko abakristo benshi bameze ari mu kugira ngo asesuruke agasanga ngo baravuze akamasu cyangwa yamibe akamasubira agasese nde uzugira ngo uzoseseruka baragiye hehe baracecetse se uzosesera nimba ari cyurinzi usubira usesere ariko uyu muririmbyi yavuze ngo haijalishi waliyosema kwa ndiyo ibyo bavuze ntibikaguta umucogoro urwo ni urugamba rw'ishari mbese mani cyubero haleluya urugamba rwari rushaka kugucogora Daniel yumva ngo baravuze ngo barasinya yama yishira mu wiwe tiyagiye gakuru ngo arakingura umuryango w'inzu ngo arinjira mu cyumba amadirisha y'inzu ngo yerekeze Yerusalemu kuko ibaberi nta kanunga k'Imana kahabaga ngo ataramiri wabo Yerusalemu ngo akazatekereza utununga n'ibitambo batambiye Yerusalemu aratara nabo baraza tuje kureba ngo bashika basanga karusuzwa edi ariko aravuga kuri ruga atari kigipfo kirasa n'abandi
aza kari inyuma aza amasinya y'abamedi n'abaperesi none karuzuzwa none ntiyabimenye ngo basanga gusa ari muri bere kandi bire yarambwiye ngo arahaya asenga ngo yarangiza ngo akunamura amaboko ngo agashima Imana ariko abagabo bararutana yewe haijalishi waliosema kwetu haijalishi mapito yako wewe songa mbele tuweze na tuchumeno haleluya Dépasser le couvert. Nella rearo fesa. Ibzagoni vintera Pumuriza Uturizo sutima Ibabara Nanje Gugireho Goduke Sintinya turi kumwe Mwami wanje Paulo yaravuze ngo asubwe Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wawe ninde none Imana iri mu ruhande rwawe ninde uri mu guti watumye ucika intege nimba Imana iryamye mu wawe nimba Imana iryamye mu itorero ryawe nimba Imana iryamye mu ndirimbo zawe nimba Imana iryamye mu gisirimba cyawe ishari ry'abagabo n'abagore ngo baravuze ese ko twaza dati cyubera samani Tavainiza. Kofi we wotinya ngo baravuze ngo baricaye ku gatorero basangira icyayi ngo bamare baravuga ngo mayikawa ngo mare nawe uragaruka ngo sizosubira kunezerwa uzoza wamubaririmbira mu maso uvuge ngo hayijali shida Aijari. hinga hayijali Aiwa baba haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu, usiangalie historia yako ndugu, usiangalie historia yako ndugu, usigire guteyewe usiangalie historia yako. amateka yawe daga tumusesera Matokeo ngo baravuze nusubira nyine mukahise kawe ngo subundi ngo zasesura ndi hayijalishi waliosema kwa Daniel aravuga ngo bavuze ariko Imana yo mu ijuru ntiyavuze nimba Imana yo mu ijuru itarantererana Hallelujah. abamedi n'abaperesi ntabwo babanteye twese Imana icubero niba Imana yo mu ijuru igihaye imvugaho intambara z'abamedi n'abaperesi n'izandiko z'abamedi n'abaperesi hayijalishi waliosema kwa kabisa. mimi nitasonga mbele, mimi nitasonga mbele, Kweli. mimi nitasonga mbele. Songa mbele. Taperi de la force. Sasa chuma hilo samani, haleluya. Malo. Wewe bakaze bakamagu bira ngo singapero kwa kusanga banaka ngo bicaye ngo gitaramo bari bafite ni wewe ngo warabyinnye ngo guhungabanya amateraniro ngo warujwe ngo abantu ngo bumva ndani uko ishari ko barashaka ngo rugiceceke kuri kwima na waza nyine wasanga bavuze washikuka mwidu ukamuyivuga yose ukamuyivuga bose yose abadayimoni bagacanganyike mu baragukubita ku munwa nawe ukama wemera Azilava. ariko noneho ndatangara Dio. Gauri bakakuje mu ndangize bakakuje mu ndangize tuzokomeze Aiwe! Ahadi za Mungu zinasimama imara. Ukiamini Utaziona. ahadi za Mungu zinasimama imara. Ukiamini yoho utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, Si mwanadamu yoyo ili atute. mwanamke atasema
tanga haleluya. Leva. Samani haleluya. Nimwicara soze. Mwicare nsoze. Yo. Ngo bamare baraza babwira umwami ngo Daniel ntakwitayeho mwana. Ni ngo twasanze ahayo yuzuzwa. Kandi twaravuze ngo ariho dusenga. Ngo twasanze ahayo yuzuzwa hayo avuga imbaraga za Yamana yabo ya Israel. Amen. Ti umwami yaramukundaga. Ashaka kumurwanirira bati keraga wasi. Urivuguruza. Ati nimugende mumuza. Ngo ashikara amubwira ngo tugiye kuguta mu rwobo rw'intare. Ngo ariko Yamana yawe uzosoma icyo gice ugenda Yamana yawe yarazi Imana ya Daniel bazi Imana yacu genda Yamana yawe onda bizi kwigukiza Daniel nawe ngo yamagenda avuga ngo rimwe na rimwe mani zisankaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo we basabanyabwoba n'abizera bagatera umusaraba umugongo witinya yewe mwana Imana yacu ntabwo iterera ibyago ibyago wabigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. babze ibyago bigeze ku mukristo bizabigira gute baravuze ngo ibyago bigeze ku mukristo bizabigira gute bimutera gukomeza urugendo. none mufite ubwoba bw'iki ngo baravuze noneho n'ingaruka nzobigisha ijambo baravuze ukuntu yamaze abakristo ngo baravuze baravuze n'intwaro ya shitani baravuze n'intwaro y'abadayimoni Daniel yamagenda ngo ashika asanga marayika w'Imana yaje kurarana nawe kuko Daniel yari umugabo w'Imana. Ijambo ry'Imana ribafasha. Amen. Reka nsengera ijambo ngira dusubize gahunda. Dukubita kantu gatoya. Ngaho kiminota nk'itatu subize uriya mugabo. Ibi byasigara. kama twaamini Yesu kama atufiche zambiwe kama moyoni mweupe tutafika tukaribu ya kufika na kuona mtu ulewe Mungu atatupa raha na kutustarehesha daima we Mungu atatupa raha na kutustarehesha daima we Koko puza